turabasuhuje mwese aho muherereye. Uyu ni umwanya tujye kubagezaho amakuru avugwa muri uyu mwanya. Dore ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Yagerageje gucika inzego hanyuma araraswa ahita apfa. Turaza kubabwira muri aya makuru ko M23 yirukanye ingabo za RDC mu kandi gace, abaturage basabwa kwirwanaho. Turaza kubabwira muri aya makuru kandi ko Kinshasa uhagarariye Uganda yatumijweho ngo asobanure amagambo General Muhozi yavuze kuri Tshisekedi. Muri aya makuru kandi turarebera hamwe urukiko rwategetse Nicolas Sarkozy wayoboye Ufaransa ko yambikwa igikomo cy'imfungwa. Muri aya makuru turaza kubabwira ko umukuru w'inyeshyamba Ahmed Al-Sharaa yabwiye BBC ko Syria nta nkeke iteje ku isi. Reka nyuma y'ako karirimbo tugaruke gatoya tuyarambure. Yagerageje gucika inzego hanyuma araraswa ahita apfa. Yagerageje gucika inzego rero araraswa arapfa i Rwamagana. Uwitwa Kabera Samuel w'imyaka 33 yarashwa ahita apfa ubwo yageragezaga gucika polisi yari imujyanye kwerekana aho yahishe ibikoresho yifashishije mu kwica Sibomana Emmanuel w'imyaka 57 warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Sibomana rero yishwe tariki 13 Ukuboza 2024 ahagana saa 2 z'ijoro akubiswe ipiki n'umuturanyi we yaratuye mu murenge wa Gishari mu kagari ka Ruhimbi. Amakuru rero y'iraswa rya Kabera Samuel tuyakesha ikinyamakuru Kigali Today nk'uko cyabitangaje mu butumwa bwatambutse ku mbuga nkoranyambaga zayo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Uyu Kabera rero Samuel wakekwagaho kwica nyakwigendera Sibomana Emmanuel wari warokotse jenoside yakorewe abatutsi yarafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gishari. Ubwo rero hari hagikomeje iperereza ndetse akaba yarashwe agiye kwerekana ibikoresho yakoresheje muri ubu bugizi bwa nabi mu rwego rw'iperereza. Murumva ko ari amakuru atoroshye na gatoya. Iyi nkuru ngira ngo murabizi ko yaciye vugwa kenshi uburyo uyu nyakwigendera yaje kwicishwa ipiki hanyuma uwari wamwicishije ipiki bakamufunga, ariko urumva uko byamugendekeye nawe ubwo yaragiye kwerekana aho ibikoresho yakoresheje yica Emmanuel aho yabihishe, hanyuma rero nawe araraswa ahita asiga ubuzima. Reka tugaruke tubabwira n'amakuru ari mu kuvugwa muri M23. M23 yirukanye ingabo za RDC mu kandi gace, abaturage basabwa kwirwanaho. Umutwe witwaje intwaro wa M23 kuri wa 18 Ukuboza 2024 wambuye ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agace ka Mbingi kari muri teritwari ya Rubero. Abatuye mu mujyi wa Butembo basabwa kwirwanaho. M23 yafashe Mbingi ku gicamunsi nyuma y'imirwano yamaze umwanya muto. Bivuga ko muri uwo mwanya ihuriro ry'ingabo za RDC ryisanze ryagoswe hanyuma rifata icyemezo cyo guhunga. M23 rifashe Mbingi nyuma yo gufata ibindi bice by'ingenzi muri Rubero birimo Matembe, Alimbongo na Mambasa. Leta ya RDC yagaragaje ko gutsindwa kw'iri huriro kwatewe nuko ngo aba barwanyi bakoresheje drone zigaba ibitero. Nyuma yaho rero bigaragaye ko ihuriro ry'ingabo za RDC ryarushijwe imbaraga. Sosiyete sivile ikorera mu mujyi wa Butembo ikomeje ubukangurambaga busaba abaturage kwitegura guhangana n'umutwe wa M23. Perezida w'isosiyete sivile witwa Mate Sanane yagize ati mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere M23 yafashe byoroshye cyane Matembe, ifata Fimbo, ifata Vutsolovia, ifata Nduta, ifata Alimbongo ndetse na Mambasa. Ntawamenya aho aba barwanyi bari.
yakomeje rero ati bitewe n'iki kibazo ubuyobozi bwa sosiyete sivile mu mujyi wa Butembo burasaba abasivile gushira ubwoba ntibahungabane. Abarwanyi ba M23 bari mu ntera y'ibirometero bigera ku 100 ugana mu mujyi wa Butembo n'ibirometero 50 ugana muri centre ya Rubero. Abaturage rero benshi bahungiye muri ibi bice kubera ubwoba bw'uko umutekano wabo wahungabana. Murumva ko ari ibintu bitoroshye aho ingabo zinanirwa kurwana urugamba rwazo, ahubwo abayobozi bagakangurira abasivile bari bajya kurwana urwo rugamba. Niba rero aribo bazarushobora, ibyananiye abasirikare n'abasivile rero bazabishobora simbizi, gusa mbona ahubwo iki cyemezo gishobora gutuma abasivile benshi batakariza ubuzima. Ariko ibyo ngibyo nibyo muri Kongo. Reka mukanya tugaruke twikomereze n'amakuru avugwa aho ngaho, ariko noneho i Kinshasa. Uhagarariye Uganda yatumijweho ngo asobanura amagambo ya General Muhoozi yavuze kuri Tshisekedi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yatumijeho umudiplomate uhagarariye Uganda i Kinshasa kugira ngo atange ibisobanuro ku magambo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yavuze kuri Perezida Felix Tshisekedi. Minisiteri rero y'ububanyi n'amahanga ya RDC yagize iti Minisitiri Therese Kayikwamba Wagner kuri wa 18 Ukuboza yatumijeho charge d'affaires wa Uganda muri RDC Bwana Matata Twara Magala kugira ngo atange ibisobanuro ku magambo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba yavuze kuri Perezida Tshisekedi. General Muhoozi tariki 17 Ukuboza 2024 yatangaje ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashakira amahoro burasirazuba bwa RDC, ateguza ko ateganya gusura Tshisekedi kugira ngo amusabe amahoro. Muri ubu butumwa rero General Muhoozi yamaze no gusiba, yagize ati Perezida Kagame ni umunyamahoro rwose, nzi neza ko yifuza amahoro kandi muri RDC. Ndajya rero gusura mukuru wanjye Perezida Tshisekedi musabe amahoro. Uyu musirikare yaramaze amasaha atangariza kuri urubuga nkoranyambaga rwa X ko muri 2025 azatangira kugaba ibitero ku bacancuro b'abazungu bakorera mu burasirazuba bwa RDC, kandi ngo uwo mwaka uzarangira bose baramaze kwirukanwa. Ubutumwa rero nabwo yahise busiba nyuma y'igihe gitoya. Ubutumwa bumwe bwagiraga kandi buti ngiye kuburira inshuro imwe gusa abacancuro bose b'abazungu bakorera mu burasirazuba bwa RDC. Guhera tariki ya 2 Mutarama 2025 tuzagaba ibitero ku bacancuro b'abazungu bose mu bice dukoreramo n'utundi, ndetse n'ubundi butumwa nabwo bwagiraga buti mu izina rya Yesu Kristo Imana y'abacwezi bose nta mucancuro n'umwe uzasigara muri RDC mu mwaka utaha. General Muhoozi yatangaje ubutumwa bwose nyuma y'aho leta ya RDC yanze icyifuzo cy'u Rwanda na Angola cyuko yaganira n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kugira ngo bishakire hamwe igisubizo kirambye ku mutekano wo mu burasirazuba bwa RDC. Uyu musirikare rero asanzwe ashyigikira impamvu yatumye abarwanyi ba M23 bafata intwaro bakiyemeza kurinda abasivile bene wabo, akanagaragaza byeruye kandi ko yiteguye gutanga umusanzu we mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushyigikiwe na leta ya RDC. Ngayo rero amagambo ya Muhoozi Kainerugaba atumye charge d'affaires wa Uganda ahamagazwa igitaraganya ngo ajye gusobanura iby'ayo magambo. Ibyo ngibyo ni ibyaho ngaho. Reka twebwe mu kanya gato cyane twongera tugaruke turambura aya makuru arimo kuvugwa mu Bufaransa. Mu Bufaransa ho rero urukiko rwategetse ko Nicolas Sarkozy wayoboye icyo gihugu cy'Ubufaransa rwategetse rwose ko yambikwa igikomo cy'imfungwa. Urukiko rero rusesa imanza mu Bufaransa rwashimangiye ko Nicolas Sarkozy wabaye umukuru w'igihugu hamwe n'icyaha cya ruswa rutegeka ko afungwa imyaka 3 irimo azambara igikomo cy'ikoranabuhanga. Urukiko rwashimangiye ko iki gihano nyuma y'uko n'urukiko rw'ubujurire rwari rwamuhamije ibyaha bya ruswa no gukoresha ububasha bwe igihugu yari umukuru igihe yari umukuru w'igihugu agamije
inyungu ze bwite. Sarkozy rero abaye uwa mbere mu bahoze bayoboye Ubufaransa ukatiwe n'inkiko kubera ibikorwa yakoze akiri ku butegetsi. Uyu mugabo w'imyaka 69 yashinjwaga gushaka guha ruswa umucamanza no gukoresha ububasha bwe ngo ahabwe amakuru y'ikirego yaregwagamo cyo gushaka mu buryo bunyuranye n'amategeko amafaranga yo kwiyamamaza. Yashatse kandi gushukisha umucamanza kuzamuha umwanya ukomeye cyane muri Monaco. Urukiko rw'i Paris rwamuhamije ibyaha muri 2021, hanyuma urw'ubujurire narwo rubimuhamye mu mwaka wa 2023. France TV Info yanditse ku rukiko rwanategetse ko Sarkozy atemerewe kugira umwanya w'ubuyobozi ahabwa ari we wose mu gihe cy'imyaka 3. Umwunganizi we mu mategeko yatangaje ko bahita bajurira mu rukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu. Nicolas Sarkozy rero yayoboye Ubufaransa kuva muri 2007 kugeza 2012. Abinyujije rero kuri X yagize ati, nzirengera ibikorwa byanjye n'ingaruka zabyo. Ntabwo ariko nshaka kujurira ariko nta nubwo niteguye kwakira akarengane nakorewe. Umwunganizi we rero witwa Patrice Spinoza yavuze ko umukiriya we nta kabuza agomba gukurikiza amategeko bityo azambara igikomo. Muri Mutarama rero kandi Sarkozy yazasubira mu rukiko kuburana ku byaha ashinjwa byo kwakira mu buryo bunyuranye n'amategeko amamiliyoni y'amadolari yahawe na Muammar Gaddafi akayakoresha mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora igihugu muri 2007, ariko we abihakana yivuye inyuma. Ngibyo rero ibya Sarkozy wabaye perezida w'Ubufaransa, ubu noneho ageze aho kwambikwa igikomo mu buryo bw'ubucamanza kugira ngo atazatoroka. Umunyarwanda niwe aciye umugani neza ngo ubamba isi ntabwo akurura. Ubwo nawe igihe yari agifite ububasha, niba yarabambye isi agakuruza umugozi ukomeye cyane, uwo nawe niwo bazamukuruza. Ibyo tubitega amaso, tuzaba tureba uko bizagenda. Reka twebwe twikomereze n'aya makuru mu kanya gatoya cyane tubaramburira arimo kuvugwa muri Syria. Muri Syria ho umukuru w'inyeshyamba Ahmed al-Shara yabwiye BBC ko Syria nta nkeke iteje ku isi. Ahmed al-Shara mu kiganiro na BBC mu murwa mukuru Damascus wa Syria. Ahmed rero al-Shara umutegetsi nyakuri wa Syria yavuze ko iki gihugu kinaniwe cyane kubera intambara kandi ko nta nkeke giteje ku banyaburayi ndetse no ku baturanyi bacyo abo ari bo bose, ku buryo we abona ko nta nkeke giteje. Mu kiganiro yagiranye na BBC mu murwa mukuru wa Damascus yasabye ko ibihano Syria yafatiwe byakurwaho. Yagize ati, ubu nyuma y'ibyabaye byose ibihano bigomba kuvanwaho kuko byari bigambiriye ubutegetsi bwa kera. Uwari ukandamijwe n'uwari ukandamije ntibakwiriye gufatwa kimwe. Shara yayoboye igitero cyihuse cyane cyahiritse ubutegetsi bwa Bashar al-Assad mu byumweru bitageze kuri 2 gusa bishize. Ni umukuru rero w'umutwe wa Hayat Tahrir al-Sham ufite ubwiganze mu ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba iri ku butegetsi, ndetse mbere yarazwi ku izina rye ryo mu ntambara rya Abu Mohammed al-Jolani. Yavuze ko umutwe wa HTC ukwiye gukurwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Umuryango w'abibumbye ONU, Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU n'Ubwongereza n'ibindi bihugu byinshi biwufata nk'umutwe w'iterabwoba kuko watangiye nk'uwashibutse ku mutwe wa Al-Qaeda ariko umuyobozi agatangaza ko uyu mutwe wabo wo witandukanyije na Al-Qaeda mu mwaka wa 2016. Shara yavuze ko HTC atari umutwe w'iterabwoba na gato. Yavuze ko utibasira abasivile cyangwa uturere dutuwe n'abasivile, ahubwo yavuze ko abagize uwo mutwe bifata ubwabo nk'abakorewe ibyaha n'ubutegetsi bwa Assad.
yahakanye kandi avuga ko adashaka guhindura Siriya ngo ijye kumera nka Afghanistan. Shara yavuze ko ibyo bihugu bitandukanye cyane ndetse ko bifite imigenzo itandukanye. Yavuze ko Afghanistan ari igihugu gishingiye ku moko. Yavuze ko muri Siriya hari imitekerereze itandukanye. Yavuze kandi ko yemera uburezi bw'abagore. Akomeza akomoza ku ntambara yo mu majyaruguru, ashyira uburengerazuba bwa Siriya yigaruriwe n'inyeshyamba kuva mu mwaka wa 2011. Shara kandi yagize ati, tumaze imyaka irenga 8 dufite za kaminuza muri Idlib. Ntekereza ko ijanisha ry'abagore muri za kaminuza rirenga 60%. Abajijwe rero niba kunywa inzoga bizemerwa, Shara yagize ati, hari ibintu byinshi ntafitiye uburenganzira bwo kuvugaho kuko ari ibibazo byo mu rwego rw'amategeko. Yongeyeho ko hazabaho akanama k'abanyasiriya b'inzobere mu mategeko bo kwandika itegeko nshinga. Bazafata kandi icyemezo. Ndetse rero umutegetsi uwo ari we wese cyangwa se perezida avuga ko agomba gukurikiza amategeko. Shara yaratuje cyane muri iki kiganiro cyose, yari yiyambariye imyenda ya gisivile ndetse yagerageza kumara impungenge abo bose bemeza ko umutwe we utitandukanyije n'amateka yawo y'ubuhezanguni. Abanyasiriya benshi ariko ntago bari bamwizera. Ibikorwa by'abategetsi bashya ba Siriya byo mu mezi make ari imbere bizagaragaza uko bashaka ko Siriya imera n'uburyo bashaka ko izategekwamo. Ibyo rero ibyatangajwe n'uyu muyobozi uyoboye inyeshyamba zafashe ubutegetsi hariya muri Siriya, umutwe witwa HTC mu magambo ahinnye. Ibyo muri Siriya rero tubitega amaso, tuzaba tureba uko bizagenda nyuma y'uko izi nyeshyamba zimaze gufata ubutegetsi, niba zizashyiraho amahame akarishye cyane nko muri Afghanistan cyangwa se niba zitazabikora nk'uko uyu muyobozi w'izi nyeshyamba yamaze kubitangaza ko batazitwara nk'abo muri Afghanistan. Reka tubashimire mwebwe mwese aho muherereye. Imana ikomeze ivange mu byanyu.